i veliki Z opet u akciji. Pozdrav publici, jej! Babušeki, this is Steve from bananahobby.com. Bitch from bananahobby. Bitch. Vjetrić puše, znači iz ovog smjera. Napravio od nosa, vidi ga. Sve puno metala. Dakle, Hobby King. Jebala te Hobby King, to se najde nabaviti Hobby Kingu. 3, 2, 1, go! Dakle, A-10 prvenstveno napravljen je bil za, ovo je tu iza 2 EDF-e, ali 0 bodova, bila je da smo složili patent kakvi svi ostali, standardno. Very good, very good, very good. Možemo da probamo. Holy moly! Ono kaj sam ti rekao. Samo lijepo. Kaj, malo je prežilavi, a? Ne, znaš kako se događa. Instant Puna palica do kraja iza. crash. Znaš kaj je to? Ja? Premali elevator iza. Definitivno premali elevator. Moramo skimijati neki za palica do kraja, uglavnom iza i 0 bodova. Ne, pa malo štelanje, idemo dalje. Ne, to fly very good, ali... Fly very good, znaš kaj, I brz je. say, yes, very speedy, but... Ali ja bih Snimaš rekao tu? da... Najveći problemi, Servo. recimo, kod sletanja s tim. Servo za početnike. Tako je. Ništa. See you in a jiffy, nakon malog slaganja. Ok.